chuang khun betin ko mani có một câu chuyện để là chặt tức rồi giá thầy rồi đấy ông này là hallelujah azola in kanoma in kan sa ban khor kan leina ban khor atla kana to ko mu ki a te to ta chuan kana mu ki a khiat te akalu la pe chu ti sen na chu in dam na chang in ma ti in dam ro ati kha thì tại sao chúng ta không chỉ không lên cái gì đâu kai ngin ngam lo wan ni ma kadam ko ai che chu ko wa tin pui to in line to la su ka su ta zo su me ka su ta zo su ka lo che chu lo kan mu chi na ka tho ka mu po ye in nem ka la che chok chok lo cho tho ke ai che thung chuang khun betin ko mani có một câu chuyện để là chặt tức rồi Bi kan grupo bi dia tu inzi thui soi so an trong trai lai khali ka du ve alo dia alo amen ve a chuanin a chu thale me a beng ding lam pang hi som chuang hi she the do lo to pa ti chuanin chom ha kan han khom ba ka mu kha chom i khom ba ki tar ri kha ku shir re a ma kha ka ti tu wa dia ti chuanin a ma kha alo in en chiang se la group kan lang lai khalin alawin en fiada chuanin kan tong kha aro chi the ta fek me a chuan ma sani na hian pathian ti lam na changin adam na thur an pawng ani kan she pa he apa ding lo pa ya sar ding thei la ba tu la so ni do ko top ki la char thei to ya tu nó biết tuổi mà nó còn lại cái độ sai quá ít sao cũng như thế đó câu chuyện hay quá hallelujah nó có sự phục vụ kan nó sum ko ma le ami ka dum te ma tu mi wang chuanin a zum zong yan thi sen swak china ni mi na chang kha chung zong zong so aw to la wa fi takin ka zum to ni hallelujah